geto mwinduni ko urage kagwikire muntu ugie na kiongo kiega akainga na kiburi no tie muntu akathungira ku tutetherie ni kana kagite ata gakure aratiga gaingira mwana uyo munini nyomba karinga kathaka nontu bagotokero na kiria kingatia kinyatori bara bakaithiro bakimutetheria kiriro giki kirige koisusa ningo ge mwindu ende mpumagero tikana kamarandi nkamenyera na nuntia wata naka gakura onanga ngakura ngakindia miaka 70 mpanda nkona ndaki yakwa nkayanka wa kana kara pokona gesa nda 4 kamarandi kariga kwa kara ende nkwira mwathani bwega na mwathana bodharime mwana cheragiro mukondo putie no wochierwa for sure ndega gwande na wasiwasi muno kumalenda awatire report ino nonto tikale mogeni uyu imuiye thaino no abwaranirie bwega bwa kinyara kuringa mpe lakini neringanaga na ali bore kalika gitaku njoka mbwibwega kire our women rep nonto bwa kwegwa mwetojo in fact ngushokia nkalo kinyake baba ro connection ko mokinyera nonto ito anatio to rato itora na gena tatomba kuroda kuhusu we nonto bwa na ku nonto rengiga tu kaingirwa ganyomba na stiro bya kulana bya kwa bia na thina kare bidha watwana Mr. Kaviele. Yes, na vile nimeona huyu ni mtoto anahitaji ile inaitwa rescue. Si unaona ile hali anaishi hapa sio mzuri? Si unaona huyu mama nimesikia akiasikia sahi kimeshika anaenda hivi anaenda any direction. Kwanza kuna kitu amesema sheria ya sahi ya watoto before utolewe kwa nyumbani kwa wazazi wako uende mahali lazima kwanza tuangalie kama kuna mtu yeyote anaweza kusaidia kukaa nawe. Si ni kweli? Kwa hivyo tumekuja hapa kwa sababu ya huyo mtoto mdogo. Si ni kweli? Yes, na hiyo tutasaidiana kabisa. Mheshimiwa, hiyo tutawasaidia. Gazu sana getambe twashari gutigeri bakomenyerana. Tafadhali tumenyerenia na betu twina children officers. Tafadhali tabora touga ahandi bamenyerwe muntu enda mantu make na thina nduke yao nanduke yao ore mukaka ore mtu murume ti sawa ari bathi machukuru tuthomithieni pare magirota gakaremere tukatwagitata tuga support tibu ngoro kiso sana getambe tontongoria gutigeri bakoreithire gontokora kwinyeri na kora gutiga nyuma kiothi na mbere ntoko kwenyuma muno ntoko kamarandi kwenyuma muno kwegento twetaga affirmative action twetaga mbio affirmative action na non dikatanete na affirmative action te human rep yake muntu akara kutha maendeleo president yakiromba kura augire bottom ya cheka riginako mwina itina nkona bottom yagetithwa kwe so wawistima muntu akorotha kamba kuga bottom tisa sawa wawi basaro kwamba kogo kamba kuga bottom wewe kento kionda tokuga Kenya anti bambagire na bottom leto kadhimbio up na agenda ya Ruto ni ta better arenda anto baba rendo gro bambe bakana na barabangi tombe tokuje kamarandi eganane na materi Ruto kuje materi eganane na kadwana totite twete wana na chuka ra tokagana twindiro togachokeria maendere lakini tibu gokothi toga bottom up nito koria thirikari onde na mutongoria wonde gutogire bottom up nito ke bottom up baba na ndo gro bambe bagite hata bashugurikirwe ngoro kiake uria mwananchi wa kawaida kwithirwa kereithiro mono na gutiga kwinyerwa akiuria ntongoria nthure na kura gutigeri bakuthikeria bora na nchi bakobaira akiwa gikiko gitumia ringire kura ya kuregana na finance bill miaka 20 ya koroka kana 30 kawa ya kwera mwekoro atikarempe mbocho atikarume kanyama ana batiga kireka guokega ntundu kwanda waka ngoroba egita na bwa tutiomba kora thino tuinyereke no tutukwenda waka super highway express ya kuma Nairobi kathiore goro mwanka Mombasa na kabato kathina Imani coach umakorongo kana tawo baba kumba kwera mwekoro kwe munde gotie wekera kaguo kega kaere gotie wekera utie kora mbocho bito korea entara tareka makanda utie kore jaibo to kunyunya ndubia utie konyweria kaere utie kanyama kendo gorankare tuto ruga to kona mjeri mbega na roye rwa kurima na chukuru na chivitare to okare mamarenge makwe munde na roye rwethagana onoka ba no kare mamarenge okathira chaka ni watu Imani coach kumete na nkariko kwira boy no me okokaga merigo ananto bakuma na rabaka utora kwe ende tora torute mbese cheko ura messenger yara angache korda super highway express ento bakagenda kuregorwe angache ko ura ndege chio kamataga anto ende kamarandi bagato ndegere kumagejiga munge kethara kankeri botara Meru TV rito kambita ndagara waiguna
Gwai boyori nturene ya Kilera wandi antunene Gembe North nyuma ya ntomurume bokuru ate urokudwanirwa ni mtondo korwanto bana ukilukira kubatamanga na kisina nyuma enoro wani akaribara bokare na muduro ikarikarile kuyiri no komanda wa polisi Lare Mark Bitok mariketo anteta kuma media ye Gembe mukirionkunja nawe kila kirore tubekule patu danto bamwe Nikimako na kiao kintura ya Kilera linjoka wandini antunene Gembe North nyuma ya ntomurume wa miaka ya tate no kumenyekana Jeremia Kabwora uro kwerekana ni mtondo utemanga ntubana na kuborwa na arantu baba kuyirite karikari aiko na mabanda nikutwegere mwana mwari ni yagire yakirira na thimu ya niyo ya ina na niyo ende niyo ndio kwa tuika awantu na otamangwa na ntobange no otamango kun muntu dabo na ta muntu atawa mbera itu tumenya ni ende na inde kwa tina soka ne petira musi na simusi ngokali bambera china na jiratia na ni bangerangiro botero wanda nende ndauka njukumwe koria ino bare burunga mbite na menao ngone nderwa laringwa thimu mutano ngo wito mwitio njindo nturekwa ambia twina endunga ya polisi uboya ne wite nabo uniko polisi inde na kuona mwekoro kwa noroi na ni mangu muona kintu kira kiubatire kwithwa kirio bajuti urokiao no ndo baba tugira yatende kiri ariku au na yere utendeka yatendekere na muntu ro tendere mantu yariku na adu utendra kinyewe ingweti ke noroi na ari kuori gine kuorwa polisi report ro report yeja wetatia yeja kujukia mwiri juriko yura na thai tu kambini polisi Lare na polisi bakubwithi manto ya meya muno bajukia mwiri juriko bajukia mwiri jura na yura jukorwa na yura jutukorwane na yura jukoroi gonde bakuende mosadi uyo orwanite pia twe mwakokwa winwe ground ne mwe kuntweta Kilera ndayo ake nayo akwa kayelekene na ndake mukuru wita Kabura ndake u akirie keta kunde turare nomo tia babo ke wangu ate kinyamure na yulu ake nonto bantu siake da kunde ntu siake itura ibui tia getha pwithiti kitendo kiu akirie ke no ra thuki lakini akirie thuki na mtondo aganjiria kutemana mbere atemo belo bathatu kenda koyora njukumu kinya korwaro mbere atoro nginongi abononge kuiboya bubwithire baraboro erwe pia murungu abeka ntoya na kinya rengi bwatirima na mtu ina ndu no kaibwa muntu iwe na ndu ukenda ni ukaribia nwe unto te umnyandu cia gise muthemporiku riu endekire romba kire misire itherere na ntu batebu imitwe romba ke antu barabe na ntwe na mitwe thuki me muntu na icie muntu ro kure uma ndu cia kuringana ke familiuni ba ati kwithara ntu akolela cia ntu boya nyabo no antu betu antu be yakwetha cia mathara yo baketha ba antu ba kumea beba mbere Untoboko yeri ni monini wa komanda wa polisi interese Gembe North Mark Bitok. Tulipatana na habari mbaya ambaye ni huzuni ya kifo ya watu 4 ambayo waliweza kuuawa na mtu mmoja huko Kilera, kijiji ya Kilera. Wakati tulipata hiyo habari tuliweza kutembea huko tukakonfirm ya kwamba hao watu walikatwa wakiwa kwa makazi yao. Alafu wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo kitendo na wakaweza kumuua. Habari ambaye ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mikononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Sasa kwa sahi tuko na watu 5 ambao wamekufa na wamepelekwa maua nini mochari wakingojea postmortem. Kiripotera Meru TV kuma Kilera Lenjoka wandini antunene Gembe North Mbita Mokiri Ankonja.
Tunie tukinyithia muthia iyo nteto cieto nkatho cia mwanya kirwe muleithiri na kiribara bonde bombo kinyanithia nteto cia Miru TV ugoro ngakwenera ugoro bothongi buyuri ni tharimo bia murungu mweninya mitawatiri mbabu.